Қайырлы ақшамлар, эфирде заман бүгін құрамашғалының 1426 күні студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев селемлайым. Ишғалшылер Қырымда кенет тінтувлер кечіріп Қырым татарларына яқалады. Русия полис хадимлері ескі Қырым ве Ахмеджет районында яшыған Қырым татарларының евлеріне келді. Анда не қыдырғанлары ве насыл қабатлап шығарылғаны левқамызда тариф етілі. Саба саат еді қаралған жамлар ве қоқозылған қадын. Ескі Қырымда ФСБ-тін тұл кечірді 27 яшында Мұхсин Жамбазының қадырғанлар ой сешке кетіп бірден қайтмаға мечбір олды. Мұхсин Жамбазының ана бабасына айыт. Оқу қорычылар Приморская көйне ел алды, оанда отыра Мұхсин Жамбазының санки экстремизмде қабатлана. Бұл Ахмеджет районы Исмаил Рамазанының еві дарма-дағын етілді. Оқу қорычыларын кешірген тінтуының нетижесідір. Евден жел телефоны, білгісаяр ве Украин ветеқалары алынды. Ятақ түбінде есе патронлар тапылған екен. Başladılar obüs yapmaya. Böyle kitapçık var idi. Bu kitapçığını aldılar. Bütün yerini darkattan son divan kravatını koyup ondan 20 kaç tane patron taptı. Қарамлы Ахмеджеттеке тақиқат комитетіне алып кетірілді. Рамазанов экстремизм тешвиқатында қабатлана бірінші телефон меслиятыны Мамед Мамбетов берді. Она Рамазанов тақиқат комитетіне кеткенде оқу қорычыларының орғанını айтты. В телефонном режиме он мне сообщил, что по пути в Следственный комитет его избили. Естественно, об этом сообщил следователю, на что мне ничего не известно, они все так говорят. Дело в том, что в его доме обнаружили боеприпасы, патроны. Как утверждает отец моего подзащитного, они принесли их с собой. То есть ничего подобного у него дома не было. В комнате, где они изъяли этот пакетик с патронами на пистолет Макаров, насколько я понял. В общем, там ничего подобного не было. Исмаил Рамазановның адвокаты Ислам Велиляев oldu. Рамазанов тақиқат комитетінде не қадар қалажақ белі дегіл. Эльвина Сидулаева, Қырым, Заман, АТР. Кемал Сетияев алған пара жазасының себебі олған ер Русия левқаларында ачық қолланыла. Бұны Қырым бірдемілігінің фаали Сервер Мустафаев тариф етті. Кемал Сетияев Герай Куламетов нені бір күнде тұтылған еді. Ойчтимай ағыларда Тимур Муцураевның еріні пайлашқан екен. Бұл ер жейсе ичкере тарафында женклешкен. Пайлашқанына ишғалжелер махкемесі экстремист мәлімат деп таныған еді. Сетияев 1000 рублей пара жазасын алды. Заменила данную песню как экстремистскую, в то же время она используется в ряде общедоступных либо фильмов, вот как мы сейчас пытаемся найти и доказать это. Однозначно этот факт говорит лишь о том, что ищут зацепки. Амон Хадимынан бетінет көргендеп Қырым татарына 40 000 рублей пара жазасы еді 1 еллық мечбүри ішлер беріле біле. Бақшарайда Шевкет Разаковның давасында ilk махкеме отырышы олып кечті. Қады зарар көргені кібі танылған инсанны соруға чекіп дава бақылмасыны январының 30-ына қалдырды. 24 яшында Разаков ұқық қорыжының ақаретленмесінде қабатлана. Таққачының малыматына көре кечкен сен апрелінің 13-інде о Бақшарайдаки тінтувлер вақтында Русия Милли гвардиясының Хадимынан бетінет көрген екен. Разаков бұл қабатларыны инкар ете. Поступили заявления и от потерпевшего, и от свидетеля, одного из свидетелей, а также почему-то начальника полиции города о том, чтобы не допустить каких-то правонарушений, и, возможно, это может стать причиной каких-то беспорядков. Как пояснила судья, судья приняла и удовлетворила данные ходатайства и провела сегодня судебное заседание в закрытом режиме. Опросили сегодня потерпевшего. Қырымда Али Алимовнен ярын ведалашы жақлар женазе саат 12-де абдал мезарлығында қылына жақтыр. Белі Қырым татар хореографы Учансу ансамблінің ребері бүгін саба вефат етті. Март айында 91 яшына толдырajaq еді.
Esas Ukrainada Qırım marafonu çerçevesinde para topla başladılar. İşgal altındaki yarımadada para cezası berilgen faallerge kol tutup aksiyası bugün Kiev, Kherson, Novaya Kakhovka, Odessa ve Lvov'ta başlandı. Sokaklarda gönüllüler çalışa ular para toplap Ukraynalılarga Qırımda olgan adisi vakıyalar hakkında tarif etti. Qırımның ақ korçalayıcı hareketi Cemaat Birleşmesi herkesini aksiyaga koşulmağa çağıra. O yanvarının 29'una kadar devam edecek. Сегодня мы просим граждан, жителей Киева, поддержать нашу акцию, поддержать рублем, чтобы на погашение этих штрафов, которые назначили. Самое главное, поддержать морально, чтобы Крым видел, что Украина с ними, что мы переживаем за них, мы поддерживаем их. Я ни за какую политическую силу, так сказать, не преследую их интересы на самом деле. Просто я очень на самом деле сочувствую крымскому народу, который оказался в такой сложной ситуации сегодня. И просто хочу посопереживать и сказать, что мы вас ждем. Я, в принципі, опосередковано знайомий з тим, що в Криму там відбуваються репресії проти кримських татар, саме такі етнічні утиски з боку російської окупаційної адміністрації. Тому, звісно, я відреагував на це. Основная наша задача – это как можно больше охватить людей для того, чтобы их проинформировать о том, что происходит в Крыму, о том, чтобы они выразили свою моральную поддержку. Особенно важно для нас фиксировать их небольшой вклад, размещать это в соцсетях. Украин телеканаллары Qırым meselesine pek az dikkat ayıra TV radyo yayınlanуы meselesinde Milli Şurada bildirgenlerine göre telekanallar en çok efirinin tek 1%'ına Qırım işgali meselesine bağışla eken Milli Şura haber etkenine göre telekanallarının efirini sonki 3 ay devamında nezaret etken bu 1+1 ICTV, UAPR, Inter, NTN ve Ukrayna telekanallarıdır. Milli Şurada aytkanlarına göre Ukrayna telekanalları işgali olungan Qırım ve Şarkta olgan cenk meselesine çokça aydınlatmak gerektir. Тема Криму висвітлюється гірше, ніж ситуація в Луганській і Донецькій областях. Сьогодні висвітлення ситуації в Криму, в Луганській і Донецькій областях покладено, перш за все, це завдання фактично на місцеві, на регіональні телеканали. На такі телеканали, як АТР, як радіостанція Крим Реалії, як Майдан, як Хаят, на ЮА Донбас. Це саме привід замислитися над соціальною відповідальністю медіа, про те, що не треба забувати, що Крим є наш, Схід є наш, Донецька, Луганська є область наша. І якщо ми про це не будемо не просто говорити, кричати не будемо, то тоді вона ніколи до нас не повернеться. Тоді ми втратимо свою країну. Türkiye'nin Aksaray şehrinde VCKH'nın adı ebedilleştirildi. Kadınlar katnayacak ders merkezine Qırım Tatar Milli Hareketi veteranının adı berildi. VCKH keçken sene noyabrının 23'inde işgalcilerinin hareketleri neticesinde can berdi. Okun Ahmedjet'te sözde maksus tedbirler keçiriledi. Kavehanede para talep etuvde qabatlangan erkekler tutuldu. Olar Kaşka ailesine yardım edecek ediler. VCKH'nın yüreği dayanalmadı. Tibe yardım aşnasında ise o vefat etti. ОБСЕ темсілжілері Қырымда өткерілежек Русия президенті сайлауларына незарет етмейжек. Бұл ақта ОБСЕ темсілжісі Томас Раймер білдірді. Себебі бұл меселеде аңлашып оламағанлар. Раймер айтқанына көре Русия президенті сайлауларының незареті февраль айында башланажақ. Тешкілят Русияге 500-ден зияде незаретші еулайжақ екен. Президент сайлаулары тежауыз мемлекетте мартының 18-інде өткерілмек керек. Украинада Авропа Шурасынан баш катибы япқан бейанатына ачуланалар. О Русияны истеляве işgal себебінден паседен қулмақ доғыру дегел деп айтты. Оның фікірінше санкцияларының себебі анжақ өлім жезасы азап яда құллыққа мечбур етуф ола біле. Страсбургта Украина Юқары Радасының рейс мавины Ирина Геращенко Турбьераны Ягландқа есірліктен азап етілген украиналылар ве Қырым татарларынан көрішмеге тепсие етті. Невже до Страсбурга не доходять новини з України? І Ягланд не знає, що в Криму катують татари українців? І Чийгоз і Умеров розповідали про це в Раді Європи? Що Панова, Сенцова, Афанасьєва, Клиха, Карп'юка, Кольченка катували і катують в російських тюрмах?
Бұл саат қазір олған соңки хаберіміз еді эфиріміздің бүгін программасы девам етін евбетеки заман яйынларына сейретмеге ұнытманас көрішкенже.